हेलो एवरीवन सुतप एजुकेशन चैनल रे मु आलोक आपण माननकु स्वागत करूची। तो एही वीडियो रे हमें डिस्कशन करिबा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यूजीसी तरफरु रिसेंटली ड्राफ्ट रेगुलेशन जो नोटिफिकेशन जारी करा जायछि। तो सेही नोटिफिकेशन रो सारांश कोन रहिछि बिट बाय बिट पॉइंट आपन को जणेबी कारण बहुत शॉर्ट रे आपन को जहां भी जो ड्राफ्ट रेगुलेशन नोटिफिकेशन रे रिलीज करा जायछि 28 पेजेस रहिछि तार सारांश आपण ए वीडियो रे जानि परिबे। बिट बाय बिट पॉइंट गुड़िक मुझे कहबी तेणु वीडियो को प्रथम लास्ट पर्यंत निहाती देखंतु और जदि चैनल नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करदबा सहित सांग मानक मध्य निहाती वीडियो शेयर करदेबे कारण ए इन्फॉर्मेशन समस्त जानिबा निहाती जरूरी। तो स्टार्ट करिबा। प्रथमे देखंतु एटी मेंशन मध्ये रहिछि ड्राफ्ट यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2025 माने एठी आपनकर क्लियरली मेंशन कर दिया जायछि माने किछि मेजर निया जाउछि एवं स्टेप निया जाउछि माने मोस्टली स्टैंडर्ड मेंटेन करिया पे हायर एजुकेशन रे जदि हमें कहिबा यूनिवर्सिटी आसीबे कॉलेज आसीबे एवं इंस्टीट्यूशन जहां भी रहिचंती समस्त कॉलेज इंस्टीट्यूशन हमर ऑल ओवर इंडिया रे ए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन माने ड्राफ्ट रेगुलेशन रो पॉइंट गुडी लागू होछि। ସେମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟରଲି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ସର୍ଟ ଟାଇଟଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ these shall be applied to every university established in or incorporated by the under central act provincial act state act every institution including constituent and affiliated college recognized by the commission ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିମ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ड्राफ्ट रेगुलेशन आपन जो पॉइंट मेंशन होइछि म आपन कहि दोछि एटा आपनकर क्वालिफिकेशन डायरेक्ट हम देखिबा देखंतु क्वालिफिकेशन आपनकर मेंशन होइछि माने समस्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माने 6 मास रे लागू करिया पे से मेंशन क्लियरली करछंती। एटी जदि हम देखिबा जो क्वालिफिकेशन होइछि प्रथमे आपन कहबी नेट तो आपन जानिछंती नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपलसरी हला जहा कि आपनकर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे आउ स्टेट रे देखंतु गोटे जिंस रहिछि आबे जदि देखिबा ऑल ओवर इंडिया तो नेट ही लागू होइछि स्टेट अनुसार आपनकर सेट बा स्लेट स्लेट माने कोन कहली म आपनकर देखंतु एठी आपन मेंशन होइछि सेट होछि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और एसएलईटी जोटा हम कहउछि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जोटा कि स्टेट रे कंडक्ट करा जाय असिस्टेंट प्रोफेसर माने पोस्टिंग पे तो एटा आपनकर कंपलसरी हला बोली जानतु। आ एठी आपनकर जो क्वालिफिकेशन रे मेंशन रहिछि आपन जे देखिबे आपन देखिବାକୁ चाहिबी क्वालिफिकेशन मेंशन रहिछि क्लियरली तो देखंतु देखो हाँ क्वालिफिकेशन आपन एटी मेंशन होइछि असिस्टेंट प्रोफेसर होबा को हेले एकेडमिक लेवल 10 अनुसार देखो एटी मेंशन होइछि ए यूजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 6 विथ एटलीस्ट 75% मार्क्स और ए पीजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 6.5 विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पीएचडी डिग्री एनसीआरएफ लेवल 8 थिले आपन असिस्टेंट प्रोफेसर होई परिबे। ଏହା ସହିତ ଅର୍ ରେ ମେନସନ ହୋଇଛି ଏ ପିଜି ଡିଗ୍ରୀ ଏନସିଆରଏଫ ଲେଭେଲ 6.5 with at least 55% marks or an equivalent grade and qualification in national eligibility test NET conducted by UGC, CSIR, ICR, etc. or a similar test like SLATE or SET ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ଲାଗୁ ହଉଛି ସେମିତି ନେଟ୍ ଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଷ୍ଟେଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହୋଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସେମ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଯେ ମାନେ ପିଏଚଡି ଆଉ ନେଟ୍ କମ୍ପଲସରି ନୁହେଁ କଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହବା ପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ କାହା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଇଛି ଆପଣ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇଟା କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପିଜି ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଇଛି 55% ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏଚଡି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆମର କହୁଛେ କୋଉଟା ସେଟ୍ ବା ନେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଟେକ୍ ପରେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଗୁ ନାହିଁ କେବଳ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଯଦି ଅଲଗା ଆମେ ଦେଖିବା ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରୀ ଯୋଉ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ବିଏ ବିକମ୍ ବିଏସସି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଏମଏ ଏମକମ୍ ଏମଏସସି ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ନେଟ୍ ସେଟ୍ ଏଗୁଡିକ ଲାଗୁ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ କମ୍ପଲସରି ଯଦି ପିଏଚଡି କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ରହିବ କେବଳ ଯାହା ପାଇଁ ଲାଗୁ ନାହିଁ ସେଟା ହଉଛି ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏଚଡି କିମ୍ବା ନେଟ୍ କିମ୍ବା ସେଟ୍ ଲାଗୁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହୋଇପାରିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିୟର ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଲି।
तापर देखो ये ड्राफ्ट जहाँ नोटिफिकेशन दि जाए से अनुसार मुझे कहीदे एगुड़िक आप पॉइंट वाइज देखिपारे। या सहित आपंकर देखो बहुत गुड़े पॉइंट रही है आपको सारांश कहूँ जेहतु टोटाल आप जहाँ जहाँ इंपोर्टाट पॉइंट रही मुझे कहीदेवी केवल देखो ये जब आम देखा आपंकर आउ गोटे जिन रही टोटाल आप मेनसन रही लाइब्रेरियन मान कौन रही या सहित आडिशनल लाइब्रेरियन कौन रही सब क्वालिफिकेशन मेनसन रही है देखिपारे डिटेल रे आपंकर जो पॉइंटा इंपोर्टाट से गुड़िक ही कहीदे आपटा सर्ट वीडियो भाई कारण ये देखो जब वीडियो आपको टोटाल डिटेल कहि आपको बहुत टाइम लगे आप पीडीएफ डाउनलोड करूँ पीडीएफ पॉइंट वाइज देखने जो गुड़िक इंपोर्टाट लगुच से गुड़िक ही आपको कहीदे देखो ये आपंकर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो रही है देखा देखो ये आप क्लीयरली मेंशन होती जो टीचर मैंने अपॉइंटेड हेबे कि जो लेक्चर मैंने कि जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर माने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अपॉइंटमेंट हेबे जोटा आम गेस्ट फैकल्टी कहे तो से कौन रही ना 6 मंथ माने जिते से मैंने अपॉइंट हेबे जदि गोटे जगह पोजीशन खाली रही तो सेठी अपॉइंट हेले 6 मास कॉन्ट्रैक्ट पीरियड टा आउ एठी क्लियरली से मेंशन करछंती द क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग देम शुड बी सेम एज दोज एप्लीकेबल टू ए रेगुलरली अपॉइंटेड टीचर। तो माने सेम रहइबो जो माने परमानेंट वाला जमी रही गेस्ट फैकल्टी मोर से सेम क्वालिफिकेशन रहा दरकार नेट थी माने पीजी सहित नेट थी कि सेट थी बोले आउ पीएचडी थी बोले से अपॉइंट हो पारे मेंशन होइछि आउ एठी गोटे मेंशन होइछि द फिक्स टोटल emoluments paid to such contract teachers should not less than the monthly gross salary of the regularly appointed assistant professor। तो এটা सेम रहे बोली मेंशन कराइछि। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିସ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ରହିବ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗାଇଡଲାଇନ ଟୋଟାଲ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ଭାয়োଲେସନ କରିବେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯୋଉ ଅଫ ଦ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଅଫ ଦ ୟୁଜିସି ରେଗୁଲେସନ ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ ରେଗୁଲେସନ ଯୋଉମାନେ ଭାয়োଲେସନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଷ୍ଟେପ ନିଆଯିବ ସେଟା ମେନସନ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 11 ନମ୍ବର ଯୋଉ କ୍ଲଜ ରହିଛି if any HEI ମାନେ higher educational institution violates the provisions of these regulations, the commission shall constitute an inquiry committee to look into the violation. If the violations are established by the inquiry committee set up by the commission, the HEI shall be ମାନେ ସେଇ ହାୟର ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଉପରେ କଣ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଡିବାର କରିଦିଆଯିବ ମାନେ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ୍ ଦ ୟୁଜିସି ସ୍କିମ ରେ ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅଫର ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ ଆଉ ଯୋଉ ଓଡିଏଲ ମେଥଡ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋड ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଅନଲାଇନ ମୋड ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରୁ ମଧ୍ୟ ଡିବାର କରିଦିଆଯିବ ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମେନସନ ରହିଛି ରିମୁଭ ଫ୍ରମ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଏଚଇଆଇ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 2F and 12B of the UGC Act 1956 এটা ମଧ୍ୟ ମେନସନ ରହିଛି ତ ମୋଷ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ ଅଫ ୟୁଜିସି କରିଦିଆଯିବ ତ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ ଅଫ ମାନେ ଟୋଟାଲ ୟୁଜିସି ସ୍କିମ ରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରୁ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ମାନେ ଅନଲାଇନ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡ ରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯିବ ଏଟା ମେନସନ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ ଯଦି ଆମେ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟଲି କହିବି एसएसबी ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଲେକ୍ଚରସିପ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ତ କେସ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି ତ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯୋଉ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି କେବଳ ଜାଣିଥିବେ ନେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି ଆଗକୁ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ଯୋଉମାନେ ନେଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବେ ତାଙ୍କ ପେ ସ୍କେଲ ଅନୁସାରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରମୋସନ ପେ ସେଇଟା ଟିକେ ଜରୁରୀ ରହିବ କାରଣ ନେଟ୍ ଟା ସେମାନେ କମ୍ପଲସରି ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜିସି ଆଗକୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ପିଜି ପରେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ଯୋଉମାନେ ନେଟ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ନେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ ନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ପିଏଚଡି କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି ସାରାଂଶ ଏହା ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏଚଡି ଏବଂ ନେଟ୍ କିମ୍ବା ସେଟ୍ କମ୍ପଲସରି ନୁହେଁ ତ ସେମାନେ କେବଳ ନର୍ମାଲ ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଥିଲେ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସେମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହୋଇପାରିବେ ତ ସାରାଂଶ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ ଯାହା ବି ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରିପାରିବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।